Mbahaye ikaze mwebwe abadukurikira ku murongo wacu wa Emmanuel Official 22 kandi mbifuriza kugira amahoro n'imigisha biva ku Mana bikomeze kubana namwe. Muri aka kanya tugiye kurebera hamwe indirimbo ndetse n'amakorari akurikiranwa cyane mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi, ndetse n'indirimbo zabo ziba zararembwe cyane kurusha izindi. Muri hangana ntabwo turagendera kuvuga ngo wenda ngo nuko bakoze neza kurusha abandi, ariko turagerageza nawe ubwawe aho uza kubona wenda twibeshye nawe uraza kutubwira muri comment. Tugiye guhera ku ndirimbo kuri channel maze igihe turebe ese aba bantu bakora bate, bageze he mu mikorere yabo. Ni ibyo ngibyo tugiye kurebaho. Kora subscribe maze ukomeze ubane natwe muri ibi biganiro bitandukanye. Ubwo tugiye kureba amakorari akunzwe, amakorari akurikiranwa cyane kuri YouTube, tugiye guhera kuri korari ya gatandatu. Twahisemo kureba amakorari atandatu, tugiye guhera kuri korari ya gatandatu tugere kuri korari ya mbere. Tugiye guhera kuri korari yitwa Abakurikiye Yesu Family Choir yo ku itorero rya Kacyiru. Ikaba yaratangiye cano ku itariki 12 z'ukwa mbere 2013. Ikaba ifite abantu bayikurikira 41,000 n'abantu 300 barenga. Ikaba ifite video 213. Ikaba ifite indirimbo yarebwe kurusha izindi yitwa Niko Tubayeho, ifite views 480. Ikaba yarazibonye mu myaka 4. Ku mwanya wa kabiri hari korari Abahamya ba Yesu Family Choir yo ku itorero rya Muhima. Ikaba ifite abantu bayikurikira 46,000 n'abantu 700 barenga. Ikaba yaratangiye ku itariki 19 z'ukwa 2019. Ikaba ifite video 82. Indirimbo yabo yakunzwe kurusha izindi ni indirimbo yitwa Nimuhumure. Ikaba yaragize miliyoni 600 za views mu gihe cy'umwaka. Idukunda ikiduhetse witure ibyawe witurize, witure ibyawe witurize, wibwire ibyawe witurize. Ku mwanya wa gatatu hari korari Kugana Yesu Family Choir yo ku itorero rya Gahogo SDA Church. Ikaba yaratangiye gushyira indirimbo zayo kuri YouTube ku itariki 27 z'ukwa 12 2020. Ikaba ifite abantu bayikurikira 50,000 n'abantu 200 barenga. Ikaba ifite video 70. Ikaba ifite indirimbo yarushije izindi yitwa Dusige iby'isi. Iyo ndirimbo ikaba yaragize miliyoni 2 mu gihe cy'imyaka 2. Dusige iby'isi bitubuze ijuru, twiyegurire Imana tumara amaje rwose, ubura amaso yawe uyahange mu ijuru, gutabarwa kwacu niko guturuka. Ku mwanya wa kane hari korari Inkuru Nziza Family Choir ku itorero rya Bibare.
ikaba yaratangiye cano ku itariki 10 z'ukwa 10 2019, ikaba ifite abantu bayikurikira 69,500, ikaba ifite video 53, ikaba ifite indirimbo yarebwe cyane yitwa tuzamuye icyubahiro, ifite views 1,3,700,000 mu gihe cy'umwaka umwe. Ku mwanya wa gatanu hari korali Inyenyeri z'Ijuru ku itorero rya Mahembe, yatangiye cano ku itariki 3 z'ukwa 7 2020. Video imaze gushyira kuri YouTube ni 37, ikaba imaze kugira abantu bayikurikira 135, ikaba ifite indirimbo yarebwe cyane yitwa Ibihombo, ifite views 1,3,900,000 mu gihe cy'imyaka 2. Iyi si twayerereyemo amarira menshi, iyi si twayegereyemo ibihombo byinshi, twabuze abantu tubura n'ibintu, manuza turinde igihombo cy'ubugingo buhoraho, byatubabaza kandi bikadushavuza, amarira twarize Mana utayaduhojeje, byatubabaza kandi bikadushavuza, amarira twarize Mana utayaduhojeje. Tugeze ku mwanya wa 7. Umwanya wa 7 uratekereza ko ari iyihe korali iwuriho? Uribaza ko ari iyihe korali yabiri ku mwanya wa 7? Andika muri comment korali utekereza ko yaba iri ku mwanya wa 7. Tugiye guhita tugenda, niyo tugiye guhita tukurikizaho. Murakoze cyane, kora subscribe ukomeze kubana natwe ku uyu mwanya wa 7. Ku mwanya wa